Hii ni barua aliandika President Evariste, ananiandikia ya kuonesha kama anamaliza mandat. Suivant les statuts, mandat yake inapaswa kuisha fin juin. Lakini tunaona mandat yake itaisha après le championnat, alors que nous avons des matchs. Tunapaswa kurekrite wajueri, tunapaswa kutayarisha finale ya Coupe du Président, tunapaswa au hii Coupe ya President tunaweza kufika finale na kumaliza championnat. Na ndio maana tulifanya consultation na wengine tout en remerciant le président kazi aliyofanya, tukasema il faut pawe comité ya relève ambayo tutailargiri msiku zinakuja, tutaweka makomision juu timu haiwezi kubebwa na komite. Ndio maana sababu ya sisi kukutana hapa. Na mimi le 10 nikapita na mjibu, réponse nilimpa, réponse à votre correspondance, monsieur le président, faisant suite à votre correspondance à travers laquelle vous me rappelez mes obligations en tant que vice-président et m'informer de la situation générale du club et de votre fin de mandat, j'ai l'honneur de vous informer que je prends acte. Baada ya kuandika hii barua, na mimi nitamwandikia kama yenye ameniomba na kubali. Na ndio maana nikasema mambo hatuyawezi bila kuitisha assemblée générale mapema, ili tuweze kuweka komite ambayo inaitwa na comité de crise. Anatanda tufanye makonsultation, patakuwa makomisioni mengi ili tusaidizane kuendelesha ekipe. Kwa sababu hatuta, na ndio maana nimesema assemblée générale ya leo sio mambo ya makesio mengi, c'était tout juste pour présenter le nouveau comité de crise. En attendant que itakuwa élargi, tunaweza kufanya hata vikao vingine pour que tujulishe fédération le comité de crise yenye naongoza Vitalo, en attendant qu'il soit le comité soit élargi. Kwa hiyo tulikuwa na programu ya kuanza saa 2 na President Evariste na wakina Nestor tu wangekuwa walifika kama mjua alikuwa anapaswa watoe discours na tuwashukuru, lakini tunaona wamechelewa na wao wanafika, na yeye tutapita tunampa neno vile vile. Ndio maana tukaona tufanye huu mkutano. Amefika President Otupa. Kwanza ningewaomba mumpigie makofi mote President Evariste. Na kumtaka razi kuona amechelewa kidogo, ni ubinadamu. Kama gisi nilitangulia neno la kumshukuru President Evariste ambaye alikuwa ni kiongozi wetu wa Vitalo. Mpaka sasa bado tunamhitaji kwa kazi amefanya kubeba timu miaka 2, sio mchezo. Kwa kweli nilikuwa naomba mumpigie makofi sana kwa kazi amefanya. Kwa ritme tulikuwa nayo Vitalo, tulikuwa tunaona kama hichi kikombe tunakibeba, lakini unajua mambo ya mipira, tunapambana na wanaume wenzetu Maflambeau Theatre, Bumamuru, Messager, Glenoir ambao wamejipanga na wewe na wao kuna mamwaye. Kuona hata Vitalo iko ku 4 place licha ya kuwa tumefanya madefete, ni vitu ya mpira. Tunapaswa kumfelicite president na ekipe yake yote, hasa na bwana Nestor. Tunakushukuru sana bwana Nestor, tunamshukuru sana, amechangia sana, amejitolea sana. Wakina Edi Paul, wakina Edi wa mambre wote na wafana ambao mlishikamana mkiwa nyuma ya Evariste kuweza kufikisha timu hapa penye iko. Tunawaomba tena mumpigie kiongozi makofi. Watu wakikaa pamoja, kitu chochote kenye kinaweza kuwa kimeenda kinyume na heshima zake, kwa niaba ya wafana wote, kwa niaba wa memba, tutakuomba bwana Evariste utusamee. Unajua wakati unaongoza kuna mazuri, kuna mabaya, kuna mtu alikujibu vibaya, kuna mtu alikujibu vizuri, lakini we kama mzazi unapaswa kulea watoto wote. Kwa hiyo kwa niaba ya wamemba wote tunaweza kumtaka kumsamaha kwa kila kitu chochote kinaweza kuwa kilienda kinyume na heshima yake, lakini tuko reconnaissant kwa kazi umefanya. Juu peut-être Vitalo ingeteremka, kuna wakati ilikuwa iko msituation mbaya, lakini grâce ya effort yenu ukishirikiana na kamati na wamemba tumefika penye hapa. Kwa hiyo nikawajulisha kama tulipata barua ya President Evariste, njoo hii aliniandikia wakati Vitalo ilifanya assemblée générale le 26 mars 2023.
alitangaza kama hatoendelea manda inakuja, na akaniomba mimi vice president niweze kuchukua releve. Akawa ameniambia nitizame mambo ya recrutement ya wa nouveau joueur, nitizame convention entre les clubs na staff technique, ni définir les modes de vie de l'équipe na tout faire élire le nouveau président. Tukasema kama manda yake inaisha fin juin, lakini hatuwezi kungoja kutazama umuhimu wa vitu ambavyo vinapaswa kufanyika. Vile vile na yeye ni mtu tunapaswa kusaidizana. Tukaona kama panapaswa kuwa komite ya relève, anatanda ke hiyo komite itakuwa élargie, makomisio yatakuwa ni mengi manini, ili leo tukutane tuweze kuweka hii komite ya crise. Lakini mbele ya yote ningempa hata dakika 5 antake president aweze kutufikishia neno, alafu tuweze kuendelea. Karibu monsieur Vitaro Tupa. Nagenda ndabasaba imbabazi ku mwanya wangoye kugera umwanya uragoye. Iyi nama rero ari abagiye baravuga ngo nikurikije amategeko, ngo ntibabone ukuntu vice president atuma ku inama. Iyi nama irakurikije amategeko kuko vice president barabivuganye. Ndamubwira ko ateza gutuma ku inama kugira ntihabe rupture yo gutwara. Tumenyereye mu biheze, nico bituma nabigize biheze kubera kuri president Jamal je turi kumwe muri komite wabuzi yuko ari uzobandanya utwara ugahiga ukamenya nta wundi yotwara. Ubu rero narababwiye ko nzosezera, simpaka ngeze ku munsi wa nyuma champion iheze nje mvuga ngo ndagiye. Turashobora kwibukanya ugiye nko mu marokirite musanga abakinyi barabakumaranye, hanyuma nico gihe ni hano tuvuga ati uwo muntu adutereye equipe ntiyabitubwiye kare, hategeza kuba hariho komite iri kwiripanga izwi kare, hanyuma igakora ibikurikira. Ni mw'iryo ntumbero namwandikiye ikete ndamubwira nti namuvuniye nk'akagohe ko navuze ko ntazogaruka. Raba rero ukuntu bojaho urwego uzotwara Vitaro hakiri kare ruzwi kugira ntihabe ripti, ntihabe ugucika k'uburongozi, kugira bibandanye hatabaye mw'uwo mwanya. Niho rero namwandikiriye ikete ndabimumenyesha ko namubwiye ko manda ishobora guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Hariho yabagiye muri Big Four, urazi ko hariho bya Nkurunziza Cup, bya Coupe du Président, plutôt Coupe de l'Unité, bonumvise na Coupe de Zero. Usanga umwanya ugiye ugasanga ni hahandi ni kwa kwezi kwa gatandatu nyine. Rero niho namwandikiriye iyo kete kugira tume kwinama tube turarondera ukuntu hoja n'inzego ntazobe ugucika k'uburongozi bwa Vitaro. Hariho n'ibintu usanga bikorwa kare, ivyo rero ifu ko iyo komite hagiye ibirabikora kare, simpaka babitangaze no ku maradiyo. Mugabo murazi bya football yo ngaho ari ibintu byo munsi y'imeza, ukaba murabikora kare kuko ugiye kubikora mu nyuma waratevye usanga bigoye. Ni iyo ntumbero rero nafashe, turabivugana, ndamwandikira ikete aransubiza, hanyuma aratuma ku inama. Iyi nama rero ikurikije amategeko, ni mwiyo komite nyine nkini kuko n'imiburiburi naho atamatungo dufise, turafise amamayo, turafise amadokima, amakontra y'abakinyi, irifo yuko jenda havuye ntunce ndabihereza. Ni mwiyo ntumbero rero twashatse ku inama iba kare. Nibaza yuko amamatch asigaye si menshi, jewe zirangiye zoba naronse umuntu yavuye ngaha mwaya matora kugira ndamuhereze ivyo mfise. Ni mwiyo ntumbero twatumye ku inama. Murakoze. Tuliweka watu hawa watano wakiongozwa na Jamal Seif, tunamuomba asimame hapa. Hatukubahatisha kwa sababu bwana Jamal Seif akiwa ni mkubwa wetu, tunajua kazi amefanya Vitaro, sio wengine tungali ku masomo. Malike huyu wanafanya lokali kwa Jamal Seif, Malike angali anacheza na Mbui Shamari. Aliongoza timu kwa mara ya kwanza Vitaro kubeba Sekafa. Hakuna nchi timu ilishabeba Sekafa pa Burundi. Timu ya Vitaro ndio ilibeba Sekafa ikiwa inaongozwa na bwana Jamal. Kwa hiyo licha ya hivyo alikuwa karibu na Evariste, na kitu kingine ambayo kimetufanya tumpendekeze, yuko na akademi
amesonge kukreye pepiniere. Unakumbuka Vitalo zamani tulikuwa na 3e division 2e division. Lazima tuzivunie Jamali kuwa hapo. Kesho tukiona shweri mzuri, japokuwa Jamali yuko hapa, tutaweza kumpata kwa urahisi. Kwa hiyo unaona kama Vitalo inaweza kuwa na avenir, Jamali yuko pale. Lakini msimchokeshi Jamali, jua anatoa uwezo na sisi tunapaswa kumsaidia kule. Kama tungenunua fasi nyingine na kule tutanunua, lakini kwa bei chini atukubalie. Maana yake hakuna vya bure, ananunua mayo, ananunua godio, tusimuombeshe. Hizo zote ni sababu tuliona kama ni mtu anafaa kutuongoza. Wa pili ni mimi. Ambaye nilikuwa niko na Mheshimiwa Evariste, kuna mambo mengi alinifundisha, lazima ile heshima yake na uwezo wake ni wasaidie wengine. Watatu tuliona ni Yusuf Malik, yuko Kongo. Tumpigie tena makofi bwana Yusuf. Yusuf ni mtu alikuwa sana na uongozi, alikuwa karibu na Evariste, alikuwa na karibu na uongozi na amesaidia kutoa mchango mkubwa hadi leo. Tumpigie makofi. Mtu wa nne ni bwana Juma Mosi. Juma Mosi sababu tulikuwa naona legende, watu ambao walikontribue football ya Burundi wakiwa karibu wanaweza kuwa na mchango wake, na vile vile na yeye vile yuko na mapepiniere ma 3e division 2e division. Kesho tutamuhitaji mwachezaji, kwa hiyo kama mwanamemba na yeye tukamweka hiyo. Na mtu mwingine wa tano tuliona ni bwana Papi. Nani na Omar Papi, ambao tukaona au watu watano wakikaa wakishirikiana na ushauri wa bwana Evariste, tutashauriana tuone gisi tutaelargir makomisio manini. Tutakuwa tena kikao, maana yake kikao sio hicho. Kwa hiyo baada ya hawa watu kuchaguliwa, tungewaomba waikae mbele, maana yake wameshakuwa viongozi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza natoa shukrani za dhati Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana wakati mkuu kama huu. Imeonyesha mapenzi, kila mtu ameacha shughuli zake. Kikubwa kinachofurahisha sana ni kuona kwamba hii timu yetu tuko wa ndugu. Hicho ni kitu chenye si wenyewe tujifurahie, tuko wa ndugu. Hakuna mwenye kuna ubaya na huyu, hakuna mwenye kuna uzuri. Bwana Evariste leo ameacha madaraka, nimerudia kuchukua kama kisi nilikuwa na madaraka nikamwacha madaraka. Hata huko kwa wachezaji wangu wadogo alifika siku moja akaniambia, Eva President, japokuwa unajua niko na matatizo kule, chukua soda ya watoto. Wapi baada ya kuchelewa kucheza. Kwa hiyo ni kwamba ni mkuu. Hata kesho atapita. Bwana Mani ni hayo. Sasa tulikuwa tunakutana, tunaongea. Mpira wa kisasa umebadilika. Watu wasidhani ni ule mpira wa zamani. Sana sana najiadrese kwa wafana, muache maneno. Mtu kukubali kuwa kiongozi wa timu, anajitolea mambo makubwa sana ambayo wengine ananyima watoto wake, anayaleta huko. Sasa muache mambo ya maneno, tutengeneze timu. Hivi sisi ni familia, hapa tuko familia, ni familia moja. Leo hamtasikia niko na matatizo, eti mtaenda kwenye shughuli, mtakuja kwanza kukimbilia kwangu. Hicho ni kitu kikubwa. Timu zingine haziwagi hivi, hakuna watu wanapishanaga uongozi hivi, mwenye kutoka na mwenye kuingia wanapeana yambi. Habiwagi. Hicho tumshukuru Mungu ametusaidia na tuendelee katika hali hiyo. Kingine nitaka kusema ni kwamba unajua mkono umoja hauwezi kuvunja chawa. Hata Mfaransa wanasema on ne pas un fagot avec un seul main. Kama nitakuwa nimekosea kwa vocabulary kuna sasa tukiwa kitu kimoja tutafika pe tunakwenda, lakini tukianza makundi tutajikuta tunarudia yale matatizo. Bwana Evariste mimi nampa uongera sana na kamati yake, kutokana na pejeo wamefikisha timu na pejeo wameiacha timu inarudia kuwa na jina katika nchi. Siwezi kusema mengi leo, sio kusema mengi. Kuna match ya demi final kiongozi ni Aigle Noir. Tunacheza match ya demi final ni aller retour. Le 24 et 28. Le 24 na le 28 tuna match na Aigle Noir. Tuna match na Aigle Noir.
tunalazimika kuifunga Aigle Noir na tucheze finali na tubebe kupe, si yote makofi. Toka kesho wanamani bado tutakuuza mani, tumsaidie na viongozi hapa na kamati, tuandae hizi machi mbili. Toka kesho michango inahitajika, mko mnasikia? Wajweri, kama kuna wachezaji wapo hapa, kibeba kikombe kila jweri ana $200,000. Viongozi hapa wote walikubaliana. Ni viongozi hapa wote walikubaliana kwa kuonesha gisi viongozi wenu wanawapenda. Match gagné Aigle Noir, 150,000 francs par joueur. Finale mkishinda kila mjweri ana $200,000. Sawa? Chatumiye umugwi wa Vitaro kuri no tariki ya 14 Rusama 2023 hano mu bigo bya Safi Beach. Vitaro itunganya inama hamwe n'abakunzi bayo kwa rugambere kwakira novuga ivyashiye gushikirizwa na komite ya hora, mbere hacajaho na komite nshasha yashiye gushigwaho n'abakunzi b'umugwa wa Vitaro FC inararibonye, abakinyi ba kera n'abandi bakaba bahisemo yuko kuva no munsi umugwa wa Vitaro urongowe na Jamari Sefu asanzwe ari president wawo. Muramwibuka yuko ngira imyaka 2013 giye umugwa wa Vitaro ari umugwi umwe rudende umaze gutwara Sekafa. Ico gihe Jamari Sefu niwe yararongoye equipe ya Vitaro FC. Murumva ko ari umuntu afise experience muri equipe ya Vitaro, aizi na cyane akiri na muto. Icegera ciwe ni Selemani Hamisi, nawe n'umuntu yahora muri komite ya hora, mbere akaba ariwe yarahagara inama y'ino munsi. Hariho n'abandi ba membre navuga bagiye guhabwa amabanga akomeye muri equipe ya Vitaro nkuko byashiye gushikizwa nyakubahwa vice president mu nama yariko aragisha no nyakubahwa Selemani Hamisi, aho yamenyesheje yuko Yusuf Malik benshi barazi ingena yamayitanga muri Vitaro. Jumamosi umwe mu bakinyi twavuga yuko Vitaro nawe mu maraso yari Vitaro, muramuzi byo yamariye umugwi, yanakiniye equipe nationale y'u Burundi aba capitaine hamwe na Manirambo na Omar Batazira Papi. Murabizi yuko Papi mu myaka yahera yari umunyabigega wa equipe ya Vitaro, nawe yagarutse muri no komite hamwe nanje nyene Arsene Bucuti, nigeze kuba ndongo igisata ca marketing haba kuri president Benjamin, president Evariste Mukuru arindi inshuro zibiri, no kuri president Jamal Sebimana dusuye gukorana. Rero mu ncamake kwa rokwemeza navuga iyo komite nshasha ifise ihangiro ryo gusubiza iteka umugwi wa Vitaro FC. Uno musi umugwi wa Vitaro uri mu kibanza ca 4 mu kurindira ko championnat irangira. Ni kibanza twifuza yuko tutotakaza. N'umugwi wa Vitaro kandi ugeze muri demi finale gikombe c'umukuru w'igihugu. Twatuzi yuko umugwi wa Vitaro no mugwi w'ibikombe, so umugwi herekeza iyindi migwi. Naco gituma rero dutera kamo umuntu wese akunda Vitaro uza ku kibuga n'utaza ku mu kibuga yuko yo uterera. Kuterera ni mu buryo butandukanye. Arashaka kwegera komite irongowe na Jamali Sabimana agashigikira umugwi kugira umugwi wa Vitaro usubire gutwara ibikombe. N'igikombe cyo no mwaka kirashoboka. Ni demi finale zohuramo na equipe ya Aigle Noir, kandi turazi Vitaro yuko ari umugwi ukomeye cyane kandi atankeka. Turi kumwe n'abafana nkuko bavyasabwe, nuko Vitaro ari imwe, nta bugwi, nta bya bindi abantu baza kwisambura, ntibishoboka kuko n'umugwi benshi bakunda kwita umugwi w'Imana. Tuboneye rero gutera kama abakunzi ba Vitaro bari ngaha baje ngaha kuri Safi Beach, bari mu gihugu cyose, aba diaspora tuzi yuko myaka yera bari bahagurutse cyane kugira abashikire equipe ya Vitaro, umugwi wa mbere mu Burundi washitse kure mu gikombe ca Afrika mu ngano Sekafa muri 2013. Niwo mugwi umwe rudende twibutsa bariko baradukurikira.